Kasenjuk war waklong Sheila constituency East Khas Hills kibasa Ashilong kalarakhie ya kajigdap arpsan snem kebelalong hak arplai trik mentau penai ha mission dorbar hall hakabau Dr. Dan Kupar Roy MLA ke Sheila constituency ulalong kum kongsan ha kajingidon lang uba tenwel dakhar kum MDC katang ha kani kesngi Dr. Dan Kupar Roy ulayo rupan pelat ba ya ka kot thup sa jingkin mau jang kesenjuk ya kani kajingelang la penyai duba PS dakhar chairman ke SJCC bat layo ke khana lingkot chapang kesenjuk duba S Khongshei secretary bat layo ke jingkren no ba tiwa lang serdar ke ilaka walong serdarship bat layo ya ke jingruai na ugul rani u Dr. Dan Kupar Roy haba jingkren lo ong bun kum kini kiseng na gitai war ki jano haba kiseng ya ka kenhun haba kisah Ashilong bat kadau kadai namar bakile bun kam nang ta haba kisyem ya ka kam nong yalam kim dalong ki bakit kya ula banjuru babun ki briu habala sa hasor kile ran ban kren da ka tin snong bat kani ka penja lupa ya ka jinglong trash nong kum ta kum kini ki jingelang dan kam ban ya kendo manusnam knang ban ya ithu ithau parasnong parathan Trong khi kelaparan Meski kadu trong khi diumumkan Aku kun malai ya nabi merway Kah apa resepsi kadu siapa lagi